พีชักทุบขบวนมาตากจานเมียดชวบันพายกิขบวนเงี้ยเป็ดชวยกิมัดบะกองสันอนายกสรการเมฆาลายกิกอดกิสลาชักเยียงบิชาร์กับไฮคอร์ตบันเป็นเป้ากิจิงตรวาบันเป็นกันเรียนอกิบิวบะชองบะซาฮาริจันคอลนีองอุซิมบูดมินทรีรังบะกิจลาวบะเพรสโตนเทนซองลาราเคยกเลนิยมอีดอุลฟิตร์ฮักเลงกิเบนตาจงกรีมันตากสงีกิริวเงยมุสลิมฮัชลองกิลายสโนอคตีลังฮักเนกจิงราเคยากันดูจิงกับ Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3ฮักเลียงกจักาองมินทรีกตนัด PHE มาร์คิอุสแอนมารักบาลาชิมยากิเซนจามบันเจ็ดยากิจักาบันบุโนอกิปุเลตกสอร์การประเดงบันขมีฮัลโหลกับจิงเดบัดชาลันตุยาวเดียวยองฮาเมฆาลยาอง Justice VP กาตาเกกิคูบอร์กิบบันยาอุซิมบูดมินทรีรังบากจลาวบะเพรสโตนเทนซองอุลาองบักสอร์การกันสะอายกับแอฟฟิเดวิตเนกจิงทอบันเป็นชิชาชะกะไฮโคจงกับเมฆาลยาดักบะไอลุมยาบารอกจิงทอบับเนียบัดกิกอดกิสลาบันเป็นกันเรียยกิบริวกิบะชองบะซาฮาริจันคอลนีนามารีกิกันดอนเทรกัมดักบะบุรอมยกิฮุกมจงกับยิงบิชาร์ยากเนอุซิมบูดมินทรีอุลาเครนชิสงีฮัดเดียนบักฮาริจันปัญชายตคอมมิตี้กลากันตัดยากจิงตรวาจงกับสอร์การบันเป็นกันเรียโนยากีนักเตกจักษาดักบะกลาคัมบักเนกลองกับจิงเล่กับบอมปัดเบียงปุระกับบอมยาฮาบัดกับบอมชิมลับเป็นเครบฮากับบนอชิเลียงบัดกับบอมลองกัดกุมกับจิงเซนชาร์ปัดบะอุบะเต็นซองอุบลายอปเดียงกับชิทีนัก HPC กับลักกันตัดยากจิงตรวาเมนฮักสงีทอดิ่งอุลาองบักกัดกุมกับชิทีกับคอมมิตี้กำกว่าบัญชงบัญญัติเรนฮัลโหลกันนิกามัดฮับจุบาบยากจิงกันโนบักสอร์การกำปัดเป็นเบียงยากิพระตลีกิมัดจิงดาวาจงกับ HPC อุลาองบักกำลองกับบัสุกเอกสอร์การบักันเละลุดนาดองชดองAs per their demand. I think it is not possible to the government to do it everything. Will not be able to do it. Their demand is what? One is 200 square meter plot of land, and number two, 20 lakhs each unit, which is how can we consider that one? From day one itself, when we had a meeting, I told them very, very clearly, we'll have a blueprint which is acceptable to both sides, and they get such a wonderful place, such a wonderful location, which is also falls on the European world. Again, from the government, as I said to you, we will ultimately submit our affidavit to the Honorable High Court. ลาราเคยกเลนิยมอีดอุลฟิตร์ฮับเรงกจิงอิชองกุนกเลนิยมเละรุกอมฮักเลงกรีมตากสงีกันนี้กจิงราเคกลองบันราเคยกจิงกดโนจงกจิงชาทันกับบารอชีบนายจงบนายรามซานกิริวเงดฮักเรียมกิเบ็ดเบอิตนาดกิลาเลชกิอีดกาบัดกิมอสบันเลดด้วยฮัดเดียนกันนี้กิลายไอคุบเลอีดมาร์เกลียงดากิฮาจาร์งดกิรังบะชนรังบัดกิขณะกิลาพองดิกิจันทำไมบัดกุบยากตุปยาบันเลยกนามาสอีดฮาอีดกาสและเนฮามาดันบัดฮักิมอสฮัชลองบัดกิเวกิเบนตาจองกจลากจิงยากันดูลังกับเหตามฮักจลากลองฮามาดันบักิจิดวยเนกิอีดกากับบัดันชาบาจองกับมอสกับบันนิงกองบลาทาวดกยิดกับมาดิดามัสยิดฮักบบุนฮักิบริวกิลาเลดบันด้วยunong yalam kaseng san hima kata United Democratic Party UDP ubalong ru unong mi khmat na nongpo uba Merrill Bonds e mulong badang don shibon kilat kilinti banpet biang ya kaso scholar ya sngo tho jingmut ne ka memorandum of understanding MOU kablaya soy hapadeng ka Meghalaya bat Assam hakabya day bat ki riutli na ki khadartli ki jaka khaput ki badon ka jinya kajia habakren chi kinong tho khubor nin kasngi uba se mulong baka MOU balaya soy hak arp khandai ulber menshim snem kam day ka bakhaddu namar baka parliament kan sa shim ya karai ga jongka hakabya day bat kani ulaong baga jingpet biang yakani ka so scholar ka day ka way na kimat trekam bah khmat e jongka UDP ulaong baka benta baningkong jongka jinga kren halor ki kam khaput la sakhi ya ka jing bom hun na ki babun balang namar baki nong shong shnong kilapen pau ya ka jing bom sngotanat jongki. See, when we talk about border issue, which is so in the first phase we have witnessed there is discontentment
from certain section of society. They have expressed their dissatisfaction, and this dissatisfaction also, the regional committee, the government has tried to address this issue as much as possible. Menteri Ketenat Public Health Engineering Marcus and Marak Ulayathu badan kejing slam ban pentre kam no ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme GSWSS Phase 3 namar kejing hakaliang ke Jaka Henry Uloong baka sarkar ka persyang banyak keren bat ki kenhuon baya tenghu kam ban penbet ya kini kejing Uloong baka kejing ke bami kalong hakaliang ban bu iki pipe bat ki top hakikat tu ka ni ki Jaka bat ki try Jaka kila dawa badai ban ai kam yaki lada hak ban pendan kam ya ke Jaka jongki shut down. There were some problems. Otherwise, shut down and breakdowns. To commission the third phase of the Shillong Greater Water Supply Scheme. But because of the issues that is coming up every day, it's stuck up there. So therefore, sincerity of the government is always there. And then from my ministry, PHE ministry, is all out, and our sincerest effort is being given so that it is addressed at the earliest. Kakenhun tokit ni Inquiry Committee belakli tang dawi unong bishar kata u Justice BP katake ubalong unong bishar bela syong thaj yau bala thung badai ban ai jingmut ya ke sarkar bakadai ban shim ki sen jam hakabia dai bat ki kam doyong henen kasngi ulayathu bakat hadu menta en riu lak metric ton u doyong ladep banti bat lilam da ka CIL bat ka jing trekam kadang ya syakmat ban penstet ya ka jing de lilam namar bahau banai jemang on sala ban de sekomba khat ar lak metric ton Habayathu ya kane ulaong ba ula bishar benia ya gajing don jong doyong bala ban shalan chegi jaka pelang doyong bala yathu ulaong bakat kum kapor bala ada ke yeng bishar jong ka high court ha ka bakut jong banai jemang ka sarkar ka dei bande khat ar lak metric ton u doyong bar hadu menta tang kumba riu lak metric ton la de ban lilam da ka CIL that these are the area, and if they have any as per the time schedule given to the High Court, they by end of May they are required to sell, the government required to sell 12 lakh metric ton of coal, and so far more than 6 lakh metric ton of coal has been put to auction by CIL in terms of the Supreme Court order. So they are behind schedule maybe by 30 days so far, and I'm trying to get it expedited so that by end of May 12 lakh metric ton of coal could be put to sale. Kajing trekam nakabenta ban jit iki jaka ki pabiang nakabenta ban buno daki pulit jong ka Central Armed Police Force CAPF ban kmi halor kajing de bat shalan tu ya udawyong ha Meghalaya kadang ya chakmat haba pentip ya kane u Justice BP katake ulaong bara kajing but bet but rinti ya kajing betha jong ka High Court lakmi linti baka sarkar pedeng kan pha hadu shipho perton ki pulit baken don ha ki jaka ba pher kajing pen kre nakabenta ban jit iki jaka ban bu ya kini ki pulit nakabenta baken kmi ya kajing de bat shalan tu ya udawyong kadang ya chakmat ulaong as of date, what's your total assessment? I mean, like your assessment on the illegal coal trade, sir? Transportation, I have the High Court, as you know, the High Court in the last order passed, there is a direction issued for deployment of Central Police Force, and the High Court has fixed on 2017 all probability, but expecting that the Government of India will deploy the Central Police Force, 10 companies. We are in the process of identifying the strategic points where this deployment should be for the purpose of checking the illegal transportation of coal. So we are in that process. The discussion is going on for the purpose of identification.
Katanat Directorate of Mineral Resources rengkat gajing etrei lang bat katanat geology jong ka St. Anthony's College Shillong kalapan long ya ka program ha kasngi rakhe ya ka Earth Day ha phalau jong ka college menta kasngi. Menteri katanat Health and Family Welfare ka jela Dr. M. Amprin Lingdo ilay shimbenta ha ka program kom ikongsan. Ha ka kasngi rakhe lapan long ya shibun ki benta bat kijing batay ki balong ru kum kijing ai jing hikai na kitanat trekam ba pher kum ka GSI AMD NESAC ZSI, BSI, Nehu Environmental Science, but MPBSC. La samru iki kusnam siya kinong job. Hakijing yakob baper, kum hakato essay, ka painting, model making ni kajing shnadur, but kajing shondur ne photography, yakabalapan long hakasaw turik uyayong. Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman kasun minang ha Shillong. Ka jing shiat kalong 4.0 degree Celsius, bar ka jing kriat kalong kat 0.0 degree Celsius. Ka jing ngam ka haw kalong nyo pusaw na ka spa min step, bar ripupra na ka spa jan meet. Kalaban don ka jing hap slap ba malumala, hagi kato ka neki jaka. Haswa bangin penkut no ngipen kamaya pi baya ka di ka kubor nalor ka ba piyo I haki television pila urban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pila urban pet ya ka kubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter Shwaban poy siya ka bakot jong ka kubor nginya pet biyang sa shisien yikimat ba kongsan On ay ka sarkar Meghalaya yakikot isla siya kiyang bishar ka High Court banpen pau ikijing terwa banpen kenria no ikibrio basyong basa ha Harijan Colony ong usimbot Menteri rang ba ka jelau ba Preston Tinsong. Laraki ya kale niam Eid ul Fitr hakeleng kibenta jong kari matakasngi kiriu ngej Muslim ha Shillong kilai snok tilang ha kane kajing raki. Yakendo jing ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 hakaliang ka Jaka ong Menteri katanat PHE Marcus and Marat. Balashim yikisen jam banjit ikijaka ban bu no daki pulit ke sarkar pedeng ban kmi halor ka jingde bat shalantu yau daw yong ha Meghalaya ong Justice BP katake. Te parlok atung ila poy siya kabakot jong katup kubor jong imita ka janmit hado bagi de syembiang bat pila siya kasngi kablay pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। चल अपना मोबाइल निकाल, प्ले स्टोर में जा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन